bo fandi ko fogol internet ke ndestan yi ando e ngata ko ni sate fa mak fe acombi bato ndoko ndom to kam sate fe rek mais tembe indef na ko def ngam tusanne Thior Production TV émission njom ñaal agar fanu na sate tusan sate adano serer etide an un grand champion ya anu tende san imbata makoy ngar no tende ci relève fe njom ne anu el an adi un jeune lutteur ora fa anu ne ak gefa lok ak gefa sinik ak gefa ndon ak gef khirina o koy def anu tende san telef no jadole ye pa ñaawa gef nak anu tef kelke abisi gol nen sate tam no ko ona yetti jangne jadole ko heke ciodun adi kon yaakaram yo fogale internet ke xay ciombi yobke champion ikki anu ne sate fe o maka ciodon debu ke anu tende relève way tam xal ndokam sate fe lamta adi ref an supporter ka halona adi be mbugna kam halona adi tam kam fi xowum parcours njom xabe kun njom ndax adi i ciosan nayo ndax adi don ref ndax adi tam a jega champion ka oti on bodami njom kon afogol internet ko Thior ne imbi kay to kam sate fe eti le grand champion adi lamti ke anu tende jar jar njom waaw fogole internet ke ati ñi ngi dim yalla subhanahu wa ta'ala njulentu leer Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibatu nom tox direct na émission njom ñaal ne tafiya nanon les anciens couloirs wala bok pirke anon en activité def ati ñi ngi dim internet ke njokat na jëla paax na yon na fa in sa su nek na site internet fe yon fa Thior Production te fot na caméra fe opok no ilaji sen no micro le xay université fe anone te def sati ci san sadi aduna serer telef ciombi olay na ciombi koy champion fa mak fi anu tenef mbam ne ciomi nda olone ciomi tama ci relève fa andone o tene ci sotti neke yakarame khani mbassin te présente o ba pare e soko ngar koy e njego dayo mak encore sate fe ni andone ndesa nak akerte in way tam sate fe andone mag ndalantu in nda itam e njego dayo mak encore ciosan andone il est les anciens couloirs be berna men kam ciom kon ne imbikare ko fogol internet ke e mbassa champion te présente mbir yo nga jam me jaba nga pax gon la fa sima ngol adi diouf mo jelo an nam bin gori adi futo hayro wala futo mbogi futo hayro adi hato ñu rele wagi rek ankay futo mbogi ni rek andam voilà fekk ni jasonti nakoy o ten ref relève fi anone ndeysan a fogoni yakarna sate fe bin gori a fogoni yakarmi sate fe o taxna encore wax deug yalla isa do lay ga tan defé mbam na ciomi anu an ni anone yete gara naga mako mebit un tini tam me bangorke amadida adi yakarame après di angon gilo émission fe ndabo imbiadar d'abord aussi min sate fe e Thior Production njom ñala fadi na sate fe acombi e aditi champion o ref kam njomne yakaram bo imbiya dara xana jekkalona jeguday mak mais xana jekkalona sate fe d'abord wa sate fe dal me gidma din yakara den to go ak kenale dangeno xama pa kene dangeno mbir makas dal ga mo jagola ga taga e angeno xama kenala ga to me gidma din yakara den la den damo jon damit ki ku dam buna dal invité na felangaro xan ñewina papa wi anu ten def Thior Production afia émission njom ñaal e yakarame o fudirani tam nana Thior Production TV émission njom ñaal ke xaydi ngara satti of na xaref ke ono yegano na émission fi imbarnambi à travers le monde entier ambaro mbutu wi anu fans of and supporter wa an ero may tam tanano go gonle mo senga jema fe tam wala bogo nga leer eden xay ngar bon satti njassno foten koy mbasse o lam parcours njom xalaka na Thior Production TV wa Thior Production mom wax deug ga mbogay ki tafiya mom wax deug jefam bambir dal parce que kam suivre na pass kam suivre na Thior Production a pax to gidma nun rek yakara nun to la nun ñaana nun jam dal kerem biya ya sam calel ke damo jo avancer dal wa anu jeg ten jam fam ma voilà mbin gori koy ingara no ke anu ten def émission ne mbugol lambit d'abord i njomne mais bo ingara njomne lay tan rek o kin bo fiati ga jiga ma berona to bo fiati fato wagen e bo fiati itam wala bogo na hona lel e tigo fiya xay ingar ni kan ten def sate of njassno fo mbugumo lamit koy kef na walu i njomne avant njomne d'abord est-ce que je métier wala bok école wala bok ngay nak ne amaytu wa anone xay abira ngay nak wala lakas bo ma fel d'abord yema ferkel ndax bera école wala ngay nak wala tambero do e njom koy avant commencer kan beram école français wala français 6e
jangam bo 6e champion be ngata 6e wa jangam bo 6e na njom ne dal moy tax cang sa yaqo wo fe ya pa yam njom tan def ko am ne kam sivre na pa ten boom no xeñes ten taxu agi mosur na cangale metti nu ko do wasin encore wallahi ngir njom na som we encore fokata njom fi njom metti wala non stank njom na som ten yakarum ten gumme ten waga hon bis mbamir to ten nabis kam mbamir inshallah voilà yero go fi no koy anda école fa andone ndeysaan maga daw 6e ingar no rimolef we ndimuma fo otimof ndax anda den fatik ndima xam refu bagadu aha ndeysaan fatik ndima am refu bagadu fotno ande koy ndeysaan gori tan ndimo alaji sen yam alaji sen tam bagadu ndimu bagadu senge kono fi ngan koy andone anda fatik ndimun refu bagadu xay ingar no andone te def injomne yakarame avant o mafrel pap ke njiga o mafrogena wala tokor ke wala mbin gori xabe ku nek no te def njomne encore way kan mbam na ciombi afoga ni taxna te mo jom mafrel wala itam njomne dal ciosane ref no ORF te garalami njomne non waga mo lay lami ka avel lami dal be kiram na njomne mi bugan na xokes sivrogo apanya wita paxa pax mo jaxam bet na njomne yit mam ne ciombi o metam mofna am kam sivrogo na pax ani ta entraînement sa kam fa dogo mof nek fuda billahi wallahi taala kam sabu wallahi azim ga ak tafiya nanan ya ga mayim ke fuda nan mako mayim ke fuda nan ma yam ka amode taga yo wallahi xay koy wexe ndigi metna sate of yakara me huna janga njom foga me ajiga na trap ka commence eta et ndax génération fait actuellement xay mi commence otona ajiga anone no kam sate fe e no mbodir to xicora ke no ten def wax deug yalla mbir ne sate fe xaye ndax nam nu ñewtu kam nun no ñewle anone ten def wana soga inox ara faka anone njoma refa kam nun wala bok areda abba ander te jigna anone arrêté taga harfo ñoli ñok wa ndiglo génération est ko ma men trop wa anone ino handoru dal ma men to ajiga ma wirna dal dana tu aha njema njom ma fi ino fop dal nda kaka fop anda rek wata inshallah billahi to ko da rek taret mbambir wa yama ta mbambir rek ka fa kana ino fop ga ndam tira fa dangal ndam tek mavir bolo ka fi kitavika ya sam bolo ka fi jam rek wallahi kam ki anone koy ñu commencé am ma frère mbapax musate fe koy andaye même sahin nana wa anone sax wax deug yalla a jega anone xaye mbap ne meker sa ciombi même saxal layan ndax la na pa ñaaw leg lew ki na lay pa ñaaw jika sax on pa ñaaw nek wo koy xaye lamit kam luma ganjay ret o ñap ki pay wala pa ñaaw pare a ciodum bagage ke wala bok nama saxtu xay inga ay dal wax deug yalla tolora état fa anone o ko o man hile injiga yakar nami mbapax ne gartu kam sate fi ba jur ke ñapun wala ñapa na xof wala pa ñaaw ciodum mbapax ne parce que mbapax mom wax deug waga mo lay famille dalam bukan no ke mujna ñaaj no ko affaire mbapax famille cerno jufu mages me ñaan na pa ya sam rogo xajin bam des billahi me ñaan na pa mam ne it mo ke rogo anar ka de billahi do ma so spécial billahi wallahi me gid man to yakaran yam ga mi tagen ma pax ma ne mbir mak dal te na gen wa mbende bum ka jafeñe no mbir mak tina fi ten go am no tin billahi ma fa yene okino hena wallahi kaga yo ka jafeñe no mbir mak ten go am no tin kam mo va wina la xam bam ne ciombi ne fo ne ndag im kaga ke taño wax mbir ten go am mi billahi ndax okin aussi fop mbagi njaban fop mbagi no bugi kaga yo billahi la kero gan nar ka de ingar no ke ano ten def sate fe foga me ciomi na gambaka yakara me koy a new no mbira fir aje comme na andone ma fa na sate wala to wajna njom na sate khayno drapeau andone ma fa a ciombi o drapeau lumo fono wajinto njom na ga telef ani comme ne arona koy wara ko xam ngel ne an hile fapa waga futka wala bog yaay waga futka wala o cigina futka wala soppi ke mbudka wala xarit ke wala tebanu ngak mag o fapu hambina khalata kimaka khalata o fogola ado maga o drapeau lumo wa kaga ndiglo tarefo drapeau raw gadu jom ciombi sinjan jom nak mom jom rew jom nak mom jom rew waaw wajna paxa paxa billahi boroga fi ne mojna na mojuna koy ñak ardu wala jegar waaw ñak rew koy ñak akam demi final ke taref ka no ne
agarawa dal billahi naga yo ne layta numa rek ndeysaan xuna sutwa xeda toujours o xet fa jegaan ndaw len suto ke xet fa ñakar nda itam nu roga fi andi naga yo leg ko kina jeg mojke to roga xaj te jambata kam ke andone ko roga fiya te la sum rek de rapport bo ñak ye mo fu na mbap xof lo ndeysaan ga wi andone yo na fo ay yakar lol roga hat maga khatira o maga leçon ne defeto faga mafe rek do mato ha njomne wala ajega ka jangatona prophète ka wanu rectifier kam ka non te def injomof wala bok nama fi nam ñewta wa ndigilo parce que hay njoma chombi nam ma frel tension fay ka ma trop comme ne ndambiw nam bi res mak rek ga mboge o jafola ga dal angeno hanami yi tam hay kam fut ka njom ne ke sax su tox njom na xet fo win no buntu danga da feto danga am téléphone billahi ala men njom ne fak yen su zona ten ingadu to ka garif ka ne ka dom trop ka dom trop kaga taw dal metar na dal njom dal borok maten dal fulak fayda rek waaw jom la rek wallahi boyaro ga ciama ke bugma waaw kaga yo kam njom ne koy wax deug yalla yaakara me to lora itam meno fe satto lorta koy yaakara sate fapa fa ade ande fa nga men hay fu kam binne nam koy fapa jaba wala afanyogo wala ade jabogo wala fanya wala maki mbuge wala bok fop njabandoro nama satto kam binne wa ndigilo fa bes refate men koy me ñanan yasam roga yeg men xarin aljana ma nga mu jami meke billahi nda fa bes o panare o ni yen ma frel ay papat ñom teb ke dal budu ma ñom kam be dogu sax yene say kala ga mere fi lamiro ñom yakal tani ses pan lamo dem lani kam jekten cede wallahi azim toujours ma kala ga me lamiro ñom pan lamo yakal tani ses kaltani ses naga lay togun to ga no tedde mo warna kaltani sum ten ma fe mit billahi wa falay no mak to ñana nan ya sam roga yirmin amin way o san pakadum yi andona fa parta ndeysan ci def ko andona wax deug yalla nuro go fi ina rek naga mu ñu pa doxé ndax ga andi san catalogue na kaltani sum te tax uti an ketelewna ga ay kaltani sum encore mbira gi no kam binne ndax ade fuk andona ndeysan anjeb anjomne wala bok actuellement nam ade ga atom fa fogole wa fogole mom mi taref na wa anda man jomne ak fa pesek lo xam te nday ret borok no jomne dal fogu sangen wax ma pax yam yes adama no jomne pax kam mo fa talame ta conseil am no jom dal ke ya sam rogo xadin men waaw taw daw danel rek ya sam rogo xadin na bamres min wallahi taga ingar ka koy ndeysan imay may ke inna mbir nugo ona rek ndeysan yafa na fapan ingar taga xay inga ay leg leg de lay mbiram afrika nge ya dan ke tanku gate champion inget fo xay o ñowle yarita bo ya gatona namo asorta fa ade farif bagas ken ade leg leg tero ko kate a jegat fi na nga fa nga africain nam ñowta fa merale o aso nga ndesan e yaay fo bi o te wate njom to njomar fi digno ko fo paxe ken nam yegto wala bok xayna go yega ya aso no suto ha merale o deto mo detam fo xayeganti pour leong digil rek amerale no jegim dabdum parce que bum sutwa ka jega chono fa mak ba am rokit ka bon jom na ho yem fu dan nak le ka wetan dokum wallahi yem fu dan nak lo ka wetan dokum to bom fu ka jeg dan biya ken tom longe me nya nan dal wallahi me nya na pa boyem fu dan nak le ho taweta andokum kam fu dan nak taweta andokum bo ande kaga ayeg na mi dal pa wallahi ingar bagas ke koy mbir nga nakal koy mbin gori bagas ke moya ndiki de bagas ken pirke moya amaya trop xay mbin gori andone wax deug yalla roga fi koy champion fe hegara wini njega yakare pa ñaw fe wasna pa ñaw fa la ka sagara to inga akayna xale njega yakar taga itam to sa ta fe njega yakar taga e préparation no fes sirinya fogaten bagas ke maya xibe ke maya mais inga anga indiram o tanga bota mbamir chomke oga ken sakena xibe ken adongel indet bo lay est ce que réellement bagas ke est ce que amboga no ke anene est ce que may dane wala bok anje ngin xawaralu imbirne fen la ki fene bo pare njomare basum o jegi yakare meke o kino hidamaga meke
to safi laga wala bog a soraga jikati fi anawo ha waralu perki donga kaga est ce que réellement nam bagas kaga sax bagas waga ten ref ke sawaay lena rek